muri China mu Bushinwa ni China bafite imijyi myinshi cyane Shanghai China iyo Umushinwa rwose igishinwa buriya cyatukomotse mu Kinyarwanda iyo jambo cy'imicanga baditwari ko iwabo cy'imicanga Umushinwa kubwira ngo icyayi ntabwo yirirwa warakubwira cyayi ukamenya ko rwose indimi zifitanye isano cyayi barakwereka abakinnyi uko dutangiye Jackie Chan filmu Hong Kong Stuntman Association Limited Production nuko dutangiye Jackie Chan akarimo cyane umukobwa witwa Anita New akarimo Tilang akarimo Anita New yagukina kandi filmu kitwa My Father is a Hero ari kumwe na n'uwitwa Jet Li Jackie Chan yagukina kitwa Rambo in the Bronx amakuba mu mujyi wa Bronx iyo yisende Rambo in Shanghai. Must be declared. Kuja kwa mirongo mwishiri misoro. Ginseng? I know. Papa imite gusa ginseng. Bafite umuti nk'akubwira umuravumba. Bari bavuye hano gutasha ibiravumba. Sawa uyu musore Jackie yitwa Fei Hong. Master Hong. Umusore nawe yitwa Fei Hong. Barakwereka bari bavuye gushaka imiti y'abarwayi. Sawa Fei Hong yari umuganga. Sawa Jackie Chan gusa mugenzi imisoro yari myinshi ntacyo badasoresha. Everyone has to pass through customs. Everyone has to pass through customs. But Father, you know they're going to charge us at least $50 for ginseng. Bowsers. They never look for it there. Full man's pants. We can say he's... I did in your pants. That's believable. Hopeless. I don't want to hear any more of your scheming. No one ever told you that life would be fair. No one ever told you life is fair. You know who that is, Fei Hong? Being his consul. And he has privileges. He doesn't have to pay dues. Barabwira turiye rero na ambasaderi wabongereza kugira ngo rero umuntu atazishyura imisoro agomba kuba ambasaderi kuko bo nta n'imisoro batanga ku byo basanye umwana arebye hirya barinjira ne delegation yabo ntabwo usora bo bahita bacaho kuri bariyeri bakinjira bakindani ikiganiro cyabaguyo ko cyabaguyo mwihangana uruzana imiti yabo kugira ngo itaza gusora rushyira mu bikapu by'abongereza abanyabwenge baragwira rero hakurya niba kibikora bite n'ibyo utambarishe mukihangane banyakwa mutwihangane kumbura rwasunitse mwene wabo ajyanye umuti. Don't worry, once he takes it through customs I'm going to retrieve it again. Ceceka wakigoryo ndagira ngo ajyane iriya miti muri gari ya moshi nitugera muri gari ya moshi turakura imiti yacu mwana tugwire n'uwa kabiri dutegeye mwaguye rugwira ubusa rugorgira komeneye igishinwa cyo kizi kwitaza papa no muswa sinzi menya rwaye igicuri kubendaga gushyiramo ibindi bintu mu bikapu uza babasoreche abaturage gusora batangwa muri gari ya moshi. You get a seat. I'll pay the taxes. Papa agenda none wicare ngenda aza kujya kwishyura imisoro bagiye kwishyura imisoro mugenzi bari bavuye mu mujyi umwe bagiye kujya mu mujyi wabo Shanghai Drunken Master 2 bifite n'izina rya kabiri bayita Drunken Fish 2 Drunken Master cya Drunken Fish uko twagatangiye umusore ngabo buriye gari ya moshi we papa ndetse na muvandimwe Fei Hong we umwana yitwa Fei Hong sha Give me a hand with that. Yasogira ikibazo byo nabitegura. Come back here. Sebara mukoko. Kubita ikigori. For my father. Kubona ne gutakura dare. Fei Hong yangukora kuri se. Fei yaratangiye cyamukurikira. Fei Hong. Come back here. Fei Hong garukano. Fei Hong mama shanje. Ntabwo agomba kubyigana n'abasaza mu mapegi cyane. Fei Hong. Now what have I taught you? The local fellow has the advantage. It would be foolish to go chasing after him. Nakubwiye kanga umuturage abafite uburenganzira bwe nukuvuga niba natwibye ninza arimo kubitera ntabwo apfa kumwirukana n'umwambuye ibyaha ukamukubitamo n'agashye gakeya mureka cyo. I remember. Ibyo ndaza kubyibuka papa gari ya moshi yaratangiye Edward Tangoman Mingi Yuweni Chen abo bose nabaduteguriye wumvisha amazina nsomye mufatira hano Luka Lenge Jackie Chan n'abandi benshi cyane
n'abaduteguriye agafilime karatangiye. Papa yatangiye gukina n'umwana we. Ngabo muri gari ya moshi bafite umupagasi nawe yicaranye n'umwana. Papa n'umwana barakina gusa ikintu kimwe, umusaza yafataga umwana we nk'awa mupagasi, bose akabafata kimwe. Mu nzira baragendana barasangira, umupagasi nguriya yasinziriye, ubusingizi ni bwinshi n'ibitotsi. Think about it. Hey, look at that giant beaver. Reba hariya papa, reba kiriya kintu kinini papa. Kumba arakizi kirashaka kumukokora, bari muri damu. Sayihongo sha ntukanyinishe mwana wanjye, nabonye ibyo wabonye sha, nabibonye kenshi cyane. Ubuze imyaka amaze gusukuma sha, ntabwo wapfa kunyiba. Muze amaze gusukuma imyaka. Kumbe hakuno batangiye imikino bapima cya kigo kiryamye. Back to sleep. Yaryame. I didn't miss it. I'm so sorry. Won't you please forgive me? I will forgive you, but you must... Natobarira turababarira ariko kumva urugo ruhamagaye muzehe rwahise rwiba muzehe. Uriya yahamagaye muzehe andi lava masire nyakuri. Niwo kurikira papa. This is inexcusable. Wewe ntabwo babarirwa. All right, you're forgiven. Sa papa ndakubabariye kumbekera mwibyo Ronaldo ho executive producer. Uko bakagenze mu nzira mugenzi. Gari ya moshi yarengaga station ikagira ahandi, hari ahandi yageraga igasanga abantu bahagaze bategereje gucuruza. Ibyishimo ni bwose. Ahanga ni mu gaturage ka Hanswi. Hanswi ni igiturage gari ya moshi agomba guparikaho. Abagura ibituzi bakagura, burushete bakarya, ibirayi byokeje bakarya. Ni mu giturage cya Hanswi. Hanswi ni mu Bushinwa. Bachi biporezo bafata. Mwana wa muti twari twatanze mu Bongereza hano. Let me go buy you something that's more suitable. Bakareka njye ugurira karyoshye rwose baza kuyishimira. Kumbe mwibuke neza hari imiti cyashyize mu gikapu cy'umwongereza kigira ngo badasora imisoro. Ubu ni ukujya gushaka abongereza bakuremo bya miti bashyizemo. As if you're restless and want to go again. Yagomba gusora n'isore. You two make sure you come back before the train leaves. Basore babiri mumenye ngo muragaruka gari ya moshi ari agenda. Kandi stay out of trouble ngo kandi mugume kure y'ibyago. Ngaro ko ari babiri barakomeje. Bajye gushaka abongereza bari. Abongereza ntago bagendanaga n'ibishinwa reka da. Abakoroni. Reka hada. Rwose aha. Because with them, the smell is unbearable. Basi byarinje birimo birashaka. Niyo mwana ngumenya bari hakuno ino. Jinjira kumbe hakuno. This is like another world. This is like another world. Nguyo wajya unisindi tandukanye. How could you tell that it's first class? Because of all the foreigners here. Kubera kari abanyamahanga ye. We, nari Caritas mwe muzi. Yeah. Answer me. Musubize murashaka iki? Looking for someone? You two have a friend in there? Mutemesha tari. Can you prove it? Just ask. Nari ngaragariza. Go on. Basame ndani muzi mwabitswamo. Be arrested. Ikindi jye muzana muzambura. Tumuzafungu. Kujya kuvana imiti yabyo byapanze imitwe yose ishoboka sibwo biteje abakiri imbata. Twinjire n'imbata tuvana imiti yacu tu. Get out of here. Naza imbata ziragenda zinjira mu bakire. Abakire aho bari ni Burayi bikorye byazanye imbata. Kumbe birashaka ya miti yabyo byari byacishemo ngo bitaza gusora. Ashenge dore imbata kwa kire. Satani cyakindi mu gacamo. Ibintu menya bina byana ati. Birajyana kabisa. Kongeramo hakuno ubuto umuriro uraka n'imbata nzamakije kunywa imbata zirasara. Mbata mu muriro. Yije mu bikapu by'abongereza. Kashaka nta kindi ni ya miti ya ginseng. Ginseng kumbe ari undi muntu nawe washa kwiba. Sasa n'abantu babiri. Nihangana nyakubaho. Umusaza yaciye. Umusaza n'umushinwa yakubita. Basi tati. Wa umujura garukana. Kumbe ntabwo aricyo cyamuzanye so gufata abajuraje gushaka imari. Sasa umusaza ikintu yibye kirasa n'icyo umwana yajyanye. Bose byari mu bikapu by'abongereza. Ha, bari bafashe. Hey, you come back here! Garukana we! Umusaza yirukaze ngo nacyo n'ikintu cyakuno kumbe bose ni amabandi. Garukana wa mujura we! Babarinze bo kugirigara nkosha. Musacho! Hagarara we! Siko ryinacyo kiramanuka. Ntabwo yapfaka. That's mine! Akona kanje we! Ukambe! Ufena shaka umukurikira. Basi tati. Tango! You traitor. What? Mugambanyi. Twiki! Musayi yavuze you traitor. Traitor bivuga umugambanyi. Umusore yaribajije gute? Ndi umugambanyi gute? Hari impamvu umusasa yavuze iryo jambo. You traitor. Umwana ati what? Iki? Ubwo yibye inkota kurikira cya gisaza. Wumva amagambo?
Tango Zeni ndwaje Bitu musore Zamwisumu Kuki umusaza Yesu umwana mugambanye Tango Mutango munsi ya gari ya moshi Mutango muto Get in my way and you'll die. Uraja munsi yanjye urapfa Jugunya inkota ye nishe mu muzi arajugunya Terura ibye Oya ndagukurikira Arakibwiye n'ujya munsi yanjye urapfa Kirongera kirakurikira ikigoryi In the first place, I'm not a traitor. Bwambere na mbere ndi umugambanyi In the first place I'm not a traitor Fighting a master. Urimo urarwana n'umwarimu And I'm winning. Ndamutsinda n'uburi n'umwarimu Umwarimu wanjye Mugamba umwarimu wa kung fu You are fighting a master Urarwana n'umwarimu wa kung fu Musore ntabwo abyitayeho Gusa mubwiye ko icyambere atari umugambanyi Nk'uko umusaza yabivugaga ngo traitor Mugamba barapiki barapfa akantu gasa umwe avanye kamwe n'undi avanye akandi mu gikapu cy'abongereza mwibuke neza uyu mwana yari yashyizemo ikimeze nk'icy'umusaza ateruye usibye ko yagiye kibitse mu bipantaro bye intambara irakomeza bato we kado sha kadogo sha ndagukubita sha niko shaka ndagukubita sha bari moshi yatangiye kwaka amazi umusaza caho Ikigoryi wagira ngo cyari inyomeko cyamuriho gari ya moshi ratse kugira hakuno ruracyamuriho gari ya moshi yatirenda kugisiga kibona we yashyize icumu saza kinye tumugambanye mwogacwa mwe muzazinga neza ukwe cyapagenda bas You're pushing it. urimo You urahaza want from me. urashakisha Apologize for what you said. saba imbabazi by'ibyo wambwiye ibiki You thought I was some other person. wacetse ko ndi undi muntu Traitor. All right, I'm sorry. ntabwo ndi umugambanye saba ndambabarira ntuzagaruka hano urwo n'urushyi Are you mocking me? wowe urashaka kunsuzugura I'm a master. ndi mamete wacana we master ndi mwarimu wo kucyana kirabanza kiramwereka We'll go hand to hand. reka nkwereke tujye ku ngumi noneho maboko ku yandi aho wacana niba ubishaka ndabiguha kabana iryo sirwa ndarumwana ucango Tango Faka you're fighting a master barwana n'umwarimu Samba Honga Drunken Master 2 Drunken Fist 2 niko filime bahise Drunken boxing? urakina drunken boxing sha boxing y'abasinzi Mix it up. ngwino ndabivanga jewe ndabivanga muzee Fight. ngwino kado ngwino sha ngwino ngwereke ibyo mfite muzee mukanya aragiye ibyo afite ibyo agendana nabyo ninzakagendana agapfunsi ariko abandi baba bari mu gakiza ni agapfunsi ndagukubita sha kado kiramwihutira kumva umusaza ni master donge kigwa hasi What do you call that? iyo ni tekinike ze cyane ukugwa Holding a 100-ton barrel of... iyi ngiyi bahita tekinike yo gutegurira imizigo ngo iremere nk'ibiri ijana kumbe wajya kubisa hasi uzayo 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 pastor uzayo Just who do you think you are? urakekura igiki I guess I'm the guy you can't knock down. nijye washakaga ndahari uhita umugikubita akabuno hasi Suppose is this iyo se ni iyihe pose iyihe tekinike iyi self-administered? ngiyi ni iya massage ikigumbe kirabeshya kirimo kirapfa we You may rise. haguruka ko gikubura icumu kumbe umusaza afitemo kime Right, old man. uri umusaza wa muhatari You're pretty good too, son. nawe uri umuhatari mwana mwiza Boxing of yours was It was what? pathetic. You defend yourself very well. wirwanaho neza ni byiza ariko gari ya moshi iragusiga With drunken boxing, I can defeat any kind of kung fu weapon. nimishije tekinike y'abasenze nagukubita nawe Even defend yourself. wakwirwanaho niko nakubwiye ariko ntiwankubita It'll leave. You've gari ya moshi igiye kugusiga wa kigoryi And legs off and beat you over the head with them. uze yaciye Running away? urimo yacika urimo guhunga gari ya moshi wenda nibagiwe papa wacyo ni mari wa mupagasi wabo ni mari imiti gusa kirayizanye
ikinuza mu gikariso cyane mu gipantaro cyahishe kimeze nk'icuriya musaza nawe ajyanye bombe babikuye mu Babongereza munamufashe hari umusore akunze uyu musore akimara kumubona uwo musore na wundi ni Andy Lau bombe bagukinaga za kazina ka filime yitwa Island on Fire. Goodbye, young tiger. Urabona mwana mutoya yarebye igikapu cya mugenzi umusaza nabona ikindi byombi byabo byari mu muntu z'Abongereza buri umwe yakuriye ikintu ndakurura ikindi umusaza gufungura ndanye miravumba niwajyanye bya cyane icyana nacyo menya kijyanye by'umusaza cyo ntabwo kiriwe kireba umba Abongereza buzimari yabo menya wa mwana nubwo atarebye harimo imara Abongereza bari bafite sibwo batangiye gusaka abaturage mufongore beka bo weka kango kashaka dogo kango kashaka. Good morning. Nana mutse ikibazo ki? Yes, we've had a robbery. Twagize ubujura batwibye turimo turasaka buri muturage wese mufongore bikapo Present all those articles for inspection. You must open every box and package. mufongore buri gikapo mufongore buri gakapo mufongore buri bwate nibiriya babikamo nyine bw'ubusuri bw'ubuntu ubwo bwate. Goat stomach. Urabona iyo ni umuti wo munda urabona ni imibirizi ni umuti wa malaria urabona umuravumba mwibuke wibye ikigoryi kivana yakangaka Every just a minute. fongora nakariya shako sinakabona mufongore buri muntu agenda afungura bwose mufongore cyafungura hasi kibona cyajya wa musaza niyo mari y'Abongereza musaza nini byaraje maze kirabitukiranya wakabonye akose ngabonye sha wenze duca akose ngabonye sha turashaka imari yacu ha umusirikare yakameje turashaka imari yacu sha fongora Were you trying to... hakuno wa musore wari wamwikundiye yari yakunze so young. I'll see for myself what it is. Ndashaka kureba ko kari hagati na gace. Stop stalling and open that box right now. No, afande. They haven't left their seats since the train started. Abantu ndabazi n'abaturage beza twahoranye n'abarebye. Just who do you think you... Wowe achakurinde. Urinda wa mujinga we. Wa mujinga ufite ikiburi sha. Uruwahe wundi sha. Niko sha. Dore karita yanjye abantu bakuru. Kureba kumbe na afande. Munyihanganire cyo tukaga umukobwa. Utera amasari wenda buriza. Ndi maneko ndi nimero imwe jewe hano. He's a counterintelligence officer. Ari ni intelligence officer ni maneko no officer umwe wo mu maneko. Iki kigo ryaragitabaye bari bagiye gusanga amamari yabo maze bagikurure. Obviously, he discerned that we are honest men. Yeah, uri aradutabaye kabonye ko turi abantu rwose beza badashobora kwiba. Kumbe iki cyatangiye gutekereza. Papa nabivumbura kandi imiti yose papa yajyaga kuyiha amahanga ari uko bamutumye. Niba wajya mu kaganda maze akabwira umunyarwanda wabo uvura boza rubaga imana n'ibiki byose bimitsi ya ndwara yabatwe kabibare onari maze akajya gushaka komandi Bugande yakwindira icyana kikanga kwikina imisoro kigakira mu bikapu by'abandi none cyagiye gushaka imari cyayibuze kizanye ibintu by'Abongereza dore filime kuntu igiye kuryoha rero. The London Museum of Art will be the envy of the world. If the exhibit... Muzu ndangamurage y'Ubwongereza nituramuka tubuza ku kantu twabuze bizaba bibi cyane ko kagombaga gusurwa niko kantu karanga amateka y'Ubushinwa. Amateka y'Ubushinwa umwana yayibye niyo yijyaniye azi yarazi ko agiye gutabara umuti wabo. And we'll get him. Yes, gene mushaka umuti umwana bari bamubonye ngo abagere mu bikapu. These steel workers have refused to work overtime without extra pay. Take care of that, will you? No problem. We'll just offer them an alternative. Turaza gukora ibishoboka nta kabuza bwana mukobwa. Do it. Genda mu bikore. Go and do it. Mwongereza arategetse. Mwongereza akora n'Abashinwa gusa abatumye baragikora. Aka kombe cyapfa iwango dore mama wacu Anita Miu amazina nyakuru mudamu mwibuka mu gafilme kitwa My Father is a Hero Jet Li's Inferno niko kitwa ku gafilme yaragakiri Anita yagarutse ari mama wa Feyihongo yibera mu Rusimbi umugabo yagiye mu mahanga gushaka imiti n'icyana cye uwo mu Rusimbi akina n'abandi badamu urugambo urusimba abagore baragatsindwa n'Imana iyo nakazi bagira n'urugambo ariko uziko buriya ngo biririrwe bitunguru gusa ibyo bintu zanga barimo gusa ko bamuteye inda ya gatatu ariko buriya gucyabyara nk'urukwavu amaze kugwiza ikipe ya volleyball abantu babyara cyane utwana turindwi ngo ni ikipe ya volleyball bayuzuye urwo rugambo rw'abadamu muganga yaje we umugabo we Why did you keep us waiting? kuki mwasomye dutegereza kuki mutafunguye kare bavuye mu mahanga bavuye gushaka imiti yari yabonye abarwayi niba arimo kuvura kumbe bari mu rugambo n'abadamu gusa wagira n'abarwayi b'abagabo babaho Feyihongo papa ubu n'umwana we sasa reka n'icyana azaje kuvura rubaga imanda asanga imiti bayijyanye iyo yabuze kizana ibibindi ngo ni amateka Bushinwa. Mwiriwe Go ahead, I'll be right with you. komeza urwaza ndaje mu kanya turi kumwe. Mahjong today? I told you repeatedly not to treat patients when I'm out. nakubwiye ntukavura abarwayi ndi hanze. What did I do then? nari gukora iki abarwayi bari bameze nabi uzi ukuntu yaje ambwira arwaye za ndwara zo mu ntuza no ku ntuza mu mavi
to relieve their pain and suffering. ntabwo nashoboraga kuba nakundi nabigenza nukubihanganisha You. Cut it out. kikaba cyanawe narabuyo So who should I examine first? banza uwe murwayi Don't bother. They're just having cramps. I can handle it. genda ubanza utunganye ukarabe neza ndaza kuba rwaza kandi Wash your hands first. mwana wanjye niba ugiye kumufasha banza ukarabe neza Laughing. We'll let the matter over here, please. abandi barwayi baba bamutegereje ni dogita danture karifuru nguyu muganga cyana gucunga neza kumbe bari mu rusimbi n'agatabi mama yakanyoye ndapfuye papa araza kumwica noneho Whose chips aya are matabi chakabayo Whoa. ja Odd. Sir? hongo Hear that? It was just the wind. n'umuyaga umukecuru arihuta ku buryo wumva ari nk'umuyaga urimo guhita it was just a wind wari umuyaga gusa Go the line. mugende mutoroke dore yagiye gukaraba mutoroke ndamubwira ko mworohewe mugahita mucaho haraka Stay home. hongo karame Show a little respect. jya werekana icyubahiro wacanawe ntabwo ari uko abandi bazamuka n'ibikabutura bibikatsindwa sawa papa kijya mu Now, don't forget our next appointment on Friday morning. Right. See y'all then. tuzabonane muzajya mwibuka nzajya mpahamagara twariya ni mugende Has the doctor returned yet? Just as nakwinjira buhongo yagarutse akagarukanye n'umwana rwose bavuye bugande bavuye gushaka imiti saza dore nyiri wa muti bawe cyagiye bibye ikigo ryari Mr. Chan, buhongo dore how is you? araje gushaka ginseng Are you mad? You want me to go get it? Yes. njyewe muzane genda uwuzane gira ukaze ibibazo biravutse Ginseng? bino wicariye ginseng bagiye kuyizana ginseng ni umubirizi Allow me to bring you a cup of tea while you're waiting. reka nkuzanira agakawa mu gihe ugitegereje You're going to have to help me out of this. You're all going to find some way to blame me. uburandi baramuka bavuza umuti uraza gushakisha uburyo bwose wambesera What to? umuti uriye We need your help. We're desperate. dukeneye ubufasha hakuno twageraniwe This thing was stolen by a robber. Dan's going to be furious. ginseng yibwe rwose yibwe n'umushura See? She doesn't You either, do. Joe. Shh. Good stepmother. Help reka us. dushaka umuti umva mukadata uyu ni mukase ariko barumvikana cyane umva mukadata step mom mother Tell us. Madam, tell me what our plan is. mwambwira gahunda All ukomeze right. In the warehouse, What about it? in the red cabinet, genda mu bukumu there's a black box. go Hurry up. And inside it, Not ginseng. I can't believe it. it's cyanide. What's harimo that? ginseng ntabwo ginseng n'undi muti Listen. mwana yagasana ashaka ginseng ikigoryi kiragenda kizana agakawa umukecuru ari hakurya arimo arateka imitwe y'uburyo babeshyamo umusaza niba bamubeshya gute umuti yiguriye bugande akawuzana mu kagandu wabuze ndapfuye kimeze gutya se wabi mwibuka gato ukuntu kanganaga ikecuru cyagiye kuzana uruntu rw'urutugu Hurt yourself, Father. umwana yabuze uko abigenza maze arabanza kirasa agakawa Excuse me. yewe uyu yabonye nawe uruntu ko rungana amenye ko atari ginseng uyu niwo muti nabatumye se Seen anything like it. It's very rare. Aren't you lucky? How's that? iki rwose uyu muti watumye ni umuti rwose w'imboneka rimwe uri umunyamahirwe 24 hours and 10 minutes. And you can recover your amatanga icumi irawe kugeza No time it. What are you doing with that giant radish? uwo cya gituza uragikoresha iki umwana arapfukama hariya azi ko se nta kindi aza mwica This is a radish? You mean it isn't ginseng? No. iki ni igituza nta nubwo ari ginseng See this so I could warn you nibyo of nakubwiraga a chance. uramutse ubonye iki kintu rero ntukakirye umaze kunywa wa muti wa ginseng ni kibi cyane iki ngiki gituma rwose umuntu umererwa nabi nta nubwo wakoroherwa Honey. reka njya kugushakira ginseng nawe ateka imitwe ni mukatsi She's right, Mr. Chan. umudamu wanjye ibyo akubwiye nibyo rero reka ajya kuzanira ginseng kuko kiriya giti uramutse ukiriye ibituzi bimeze kuri ukabiryanyoye ginseng wapfa no gupfa ni ibirozi buriya ajya gushakira ginseng ko twahizanye twayikuye bugande turabigeza dute abana bagiye hakuno bashakisha mu miti safi yahinze bashaka akenda gusa na ginseng What'd you find? urakora ibiki Here. Ginseng. dore ginseng ukuntu yari imeze gutya Chili. That's terrific. aba noneho reka tugende tumusondeke tumwereze muravi nuza tumwereze iki ni igiti data yakundaga ibyo ntabwo bindeba mwebwe muze tumusondeke niba ari n'imiyenzi ajya kunywa amata yose ni amata n'umweru imiyenzi uragenda ukayica maze bakavamo umweru ikigo kiziba giti taca gutya gahambirwe Was this from Chan? ntabwo umeze gutya se ginseng Yes. iyi ni ginseng se So- ngapfa cyane All right. mugabo wangu ino nkubwire Excuse me. kugira ngo kiriya kijye gusondeka umuntu amata imiyenzi umukecuru yahamagaye umugabo we Come. ngwino mugabo wanjye ngwino kabisa ngwino rwose ngwino mugabo ngwino ikigo ry'igicunganwa naze maze gicaho gihita kiza gusondeka umuntu Is that he's starting to get lonely, know what I mean? umwana wacu turamaze gukura urabona ko ari wenyine siko numva icyo mvuga ese muri aho cani Why is it wet? none se ko gisa nawe aribwo kigihinze That's when the morning dew is. mu gitondo bagihinze mu gitondo tukigera neza ngipfutse ahubwo ni ukugipfuka ukagenda ukakinywa kikiri kibisi ubu gifite amata ntukibone gutya wagira ngo uri muronka kabisa
inka ziragenda zigakama mugabo His birthday is coming. umwana wanjye umunsi w'amavuko wageze maze kugira 20. I wait until the last minute. Stop wasting my time. wageze igihe cyanjye mugabo wowe wijyanyo bika nese umuti kugira ngo utaza gutoha bika ku mutima nturebe kabone nubwo yaba arindi ahubwo utahane hita utaha hita utaha muze ugasigwa gisondetse umuntu From our back? I have it. It's right. umuti wabonye ndaho ufite uri hano uruhande rw'umutima gauche umugabo afite amenyo ari hano uruhande rw'umutima gauche ndaho ufite gauche umuti gauche umuti ndaho ufite gauche amenyo ni ikintu kibi cyane muri amenyo tuma umuntu ata ndaho ufite gauche ndagiye ahubwo gauche rwose ndagiye gauche John? What did you want to tell me? It was just an idea. nicyo wendaga kumbwira The militia for a long-term contract. wendaga kukubwira ntabwo navuga umwana ashaka umugore ahubwo umwana tumugerekaho undi umwana arenda kumukurikiza ngo ni ukumugerekaho mujye muva ku bisi n'ikinyarwanda cyarahetamye sigaye usuhuza ba BJ bitese mwana bitese BJ ni powa n'amakuru se fresh ukiyaza kwica gusubiza ari ikinyarwanda uyu nawe mwana arenda kumugerekaho undi ahubwo mugakurikiza. What if Mr. Chan actually uses that stuff and becomes none mortally... cyane nana mukakoresha kiriya kintu twamuhaye akaza kurwara kurembye hirya ntabwo biturebera agahambirwa ntabwo azagaruka umukecuru ari hano ni mukase ariko barumvikana n'icyana cye neza muri icyo joro cyagombaga kujya guhaha rimwe na rimwe kijya guhaha gusa barakwereka hafi aho ngaho hafi y'iwabo hari uruganda rwari ruhari ni uruganda umuriro wanjye uri murasima ohereza kuri arukora maze wake cyane ni abacuzi baracura industry alcohol nabo baremera n'ibintu bijyanye n'amayoga arukora nyinshi cyane urabona arukora yiyongeye mu muriro iraka ni za kanyanga amayoga niho babikorera ni uruganda rw'amayoga na za arukora nyinshi cyane inyanga nyinshi cyane za nyanga zitwa super za kanyanga zitwa super niyo bazikora dore kanyanga mama shenge yemwe bagabo arasari yo gutaya yageze nukoze ubugunguru veni baba barimo kubara n'utugunguru bakoze. You boy, I'm sorry. send them back to work. basubize ku kazi hari abongereza binjiye mu kazi. I'm the new foreman here. I'm the new foreman here. Ni jewe muyobozi w'abakozi mushasha hano. Bari bagiye gutarongera vuze icyuma. Ni uruganda rw'abakoloni. Abakoloni ndakubwiye iyo bavumbuye mu gihugu ko ari cyo bashaka kugira ngo uzabirukanemo. Ni mbiri. Subira ku kazi. We now have a new foreman and new working rules. Uyu nguyu ni we muyobozi mushasha w'abakozi. Yes, your productivity level is unacceptable. We're losing money. Gutaha ryanyu ntibyemewe, you're losing money. Turimo turabura amafaranga. Subira ku kazi ngo iki? Ntabwo twabikora bagahambirwa agenda agahambirwa ni n'ukorana nijoro agakora so agahambirwa. You want more work? If you pay us overtime, then we'll work overtime. Urabona ko twisha amasaha arenze then we walk over. Turongera dukore. You're so greedy. Look what we give you. Free room and board should more than compensate for the extra hours we're asking. Tubaha amafaranga menshi byo mudusaba twabahaye mukore. Free room and board is the infinity. Ntabwo twakora sha twataje sha. But we will not work overtime and that's what pays for it. Ntabwo twakora overtime kereka muyitwishyuriye overtime ni amasaha arenze. Turanatashe muwe muretse. You will not leave here. Ntabwo muva hano. Return to work. Musubire ku kazi, return to work. Myself clear? Turumvikana. You won't pay me. I won't do the work. That goes for everybody. Ntabwo twishyura sare ko hatarukora. Twigaragambye. Fayo mami. Fayo gukubita rero wabo. Subire ku kazi. Ntabwo twakora magumi. Ku ngufu. You'll get back to work if you know what to do. Subire ku kazi no gusohoka. Magumi. Radish. Baba mutwita umugongo hano. Kora akazi. Bakozaho iraka umuriro. Back to work. Musureka. Urarwana ukangana zagiye sha. Uramubonye muzara bakubise bose wagira ngo bararigise barigitanywe na nyamurigita. British consulate. Aho mwongereza mukuru arara. Umukuru w'abongereza, umukuru w'abakoloni babushinwa aho yararaga. Abakoloni bafite icyo bavumbuye iwanyu my friend ubona bahitatiriza ukayoberwa. Baba bafite boro bagenda bakuramo bunyibunyi. Mwebwe nimubona ari abakoloni bakomeza kuyambira mujye mumenya ko ari cyo bahavumbuye. Kumbe hakuno hari mwibuke neza ari ubukungu bw'ubushinwa banyerezaga. There's no chance of sleep with all that racket going on. Is there any way we can buy up that property, Smith? We tried, sir, but apparently Dr. Wong absolutely refuses to Wong sell. doesn't want to sell, then find some legal way to throw them out of there. Ntabwo mwari mwambonera bwa butaka batwegereye iwanyu kuba turagerageza ariko Dr. Wong ntabwo ashaka kutugurisha ubutaka. Dr. Wong ni soka agasore ka Fei Wong. Dr. Wong dore umwana we nguyu
Jackie Chan ntabwo ashaka kugurisha ubutaka, ikindi kandi baramushinja kuba yarabibiye ubukungu ngo buranga amateka y'Ubushinwa. Abongereza nibo bendaga kujyana iwabo ubwo bukungu ngo bazajya bugaragaza mu nzu ndangamuco wabo. Tekereza Abashinwa bo gushaka kwiga amateka y'Iwabo bakajya kuyigira mu Bwongereza. Nuko bwa bakorona keza ni nako. Nabo babita abazungu ngo n'abazungu. So, Chang, what I would really like to find is a man who isn't... Komba wa musuragiye mu isoko. Nashaka umugabo rwose uzashobora kundinda azi kungufu. Sounds beautiful. Kungufu uvuze neza. But I'm serious, Vaughn. Without a husband, you haven't anyone to protect you from wicked men. Honi ugomba gukenera umusore uzakurinda abantu Protection with kung fu. drunken boxing. Ndashaka umuzi drunken boxing tekinike y'ubusinzi. A bunch of stumbling around, flailing the air without rhyme. Uwo nta kigenda cyajya kubwira kungufu ze wawe tushingiranwa nanjye watu we nta kigenda cyane. Right. Namara rero usabire ku kazi. Uyu nari mare yari mu isoko ateretse igikobwa hari abakorana. Acuruza inyama n'umunyama. Babandi bitwa abanyama. Iyo bayurumu yo umuntu yoza umwanda bakwita umunyamwanda. Abo ni abanyama. Muno biterwa n'icyo a fillet of swordfish and a couple of pounds of salmon, all right? Mereza tuno twakabavu mereze n'uza za kabavu. Igihanga kabavu ni ingurube yaje kugura ibyo kurya hano. Abashinwa ntacyo batarya niwumva akabavu niwe kangi kugura ingurube rwose igitangaza n'abanyarwanda arabazirya. Abashinwa n'inzoka bararya. Wese Fei Hongo kumbe igikobwa kikundira Fei Hongo mwibuke neza wundi yari yagiye kugura ingurube nawe akunda igikobwa. Ubu usora rakaye. Iki gikoje? How much salmon you want? Shaka bingana iki? Like I said, a couple of pounds. Hey, Hung, would you be willing to teach me drunken boxing? Fei Hongo wazanyigishije kungufu y'abasinzi. Fei Hongo je kabisa turakwemera nanga kumbe iki cyanugu ni cyari n'ubundi. How about I bone it for you? That'd be just great. Fine. Quit interrupting us. We're discussing drunken boxing. Uri munaturusha turimo turaganira tekinike y'ubusinzi. Every woman should learn to defend herself. Inanga bose ndashaka rwose umusore uzajya ndinda Fei Hongo ambariro kanyigisha kumbe kirimo kirateta Fei Hongo mbwe. Teacher, he's right. A professional teacher. Ndaza kumwigisha yigenda uriya kwigisha. But you don't teach what I want to learn. Ntabwo wigisha ibyo nshaka. Only a fool fights like a... Ibyanjye birarutse bya Fei Hongo. Fei Hongo ni umuswa. I really like your drunken... Narakubeshyera ata Fei Hongo njye nishimira wowe kabisa. Ntabwo uri gatwe kabi nkakiri cyane unari kishese hakurya. Cyacuruza za kabavu. Ask my students. Am I right? Right. Basale ndabeshe kungufu yanjye si yambere ni yambere. Fei Hongo. You're right, of course. What do you say to a challenge then? Turushanwe noneho. Charlie Fu against your drunken boxing. Ndakoresha tekinike yanjye ya Charlie Fu na ukoresha drunken boxing yawe tekinike yawe y'ubusinzi nutsinda urajyaniza inyama ku buntu ntunyishyura ndi umunyamusinzi. Do I get a free dinner as well? Aragukubita nangira ngo ibyo mugoroba ndabikugurira. Turwane nawe. We can't fight here. Sinjya ndwana mu isoko. Many people Yangane nitayire papa yarambujije. Fei Hongo n'umwana wo mu rugo. watching us. Attention, everybody. Yes, mwumve. Listen. I'm Chang the fishmonger. This is Wong Fei Hung. Uramwita Wongo Fei Hongo. To witness it. Aravuga ngo kwazi gukubita Wongo Fei Hongo ngiye gukubitana nawe nawe nkubita rwose araba ari umugabo nimukubita nawe nkubita arajyana n'inyama ku buntu. Kwa nayo tekinike se. Hongo. Aragwana ibikobwa n'ibyana bibica nabyo nibyo bwenge nk'ibindi byose. Cyarabesha abagabo ubwenge batangira kurwana kubera igikobwa. Ngamba Fei Hongo ntiyashakaga. Uyu ni batiza Fei Hongo ntiyashaka. Drunk boxing. Tekinike z'ubusinzi nizo nshaka. Azana z'igihara. N'izimimba ashyiramo. Aramukubitisha imimbi nicyo kimya hamwe ntubyibagirwe. Ukubitwa n'imimbi. Fei Hongo. Why? Boko. Abantu banyakariro. Bakomye amashyi umusore arazana. Cyangwa. Gonga. Turi gonga. Fei Hongo. Yarababariye. The winner is Fei Hung. Utsinze ni Fei Hongo. He won. Uratse ratsinze ntabwo ngutsinze. The Chang will agree. It's not Ntabwo ibyo tubivuga. Turongera turagaruka. Fei Hongo arashaka kurwana. Injira mu baturiza. Oh, yes, I'm coming. Ndaje papa ndaje. I gotta go. Ndaje ndafite kugenda barampamagaye. Mwihangane ndagiye. I'll see you tomorrow. Okay. Tuzabonana. Fei Hongo fata n'inyama z'ubuntu. Yes. Oya amafaranga yijyanire rata nta nyama z'ubuntu nshaka. Gahambirwe. Everybody don't just stand around. Nimugire ikibazo turanganyije nawe utsinze. Ateka mutwe ni atari nawe utsinze. You'll catch hell from your father if you were. I'll have to sell my necklace to buy that ginseng back.
You can't do that. If Mr. Chan uses that stuff, you and I are going to be in real trouble, Fei-hung. Fei-hongora uriya mugabo Chan nawe Remember who you're- atabonye umuti kunuta kudakoze nawe turi mu byago. Hey, Smith. Kumbe arabaciye kuri Fei-hong do. Ka gasore kaje muri gari ya moshi kakadudukokora imari yacu ngakariye. Fei-hong mwibuke neza afite ibintu yakuye muri gari ya moshi. Umuti Ginseng yashakaga wajyangwe na cya gisaza mwibuke barwanaga muri gari ya moshi. Sasa bo ibazi ngo Fei-hong yarabibye. Niyo barimo kugenda ukumbe Fei-hong nawe ntabwo byari ubushake ariko ubundi ni n'imari koko yajyanye. It's really tragic. That province always has bad luck. If they're not having a drought, they're having a flood or an invasion of 7-year locusts. They're always starving. Papa yagendaga akaganira n'abandi bagabo murabona abongereza ikibazo cy'abakoloni abari nacyo umukore niwe yavumbuye ikintu wanyu araza rwose mpaka iherezo ashirwa kijyanye ubu rero kabone nubwo nta kintu tubona twebwe hari ibyo bajyana. You. So good to see you. Madam Wong. Byiza kubona madamu Wong we. Had an appointment with you. What's this? Borrowing money? It's a committee meeting to discuss our charity fundraising. You were supposed to remind me. That's right, the fundraising committee. Oh papa bafite komite rwose nuza yo gushaka nuza fundraising ni kwa kundi ugenda ubwira abantu mugakusanya kombe kirimo gusohoka hakuno hari abagabo bagitegereje cya Fei-hong tugikurikiye cyo gahambirwa n'ikiriya cyatwibiye amaboro muri gari ya moshi cyebye amaboro bakumbe arabashaka kubita cya Fei-hong papa ari hakuno mu nama n'abandi bagabo baganira nk'abagabo icyana kikajyana na mukazi kimeze nka Leonard cyo kiri kumwe n'abagore gusa cya Fei-hong gifitanye isano na Leonard. Ashamed of. It could happen to any of us. It's something that could happen to any of us. Ibintu byavu. I love their desserts here, but I simply You can't. better not. Kaba ko cya Fei-hong cyonyine nicyo kiba kiri mu bagore. Ndiri Fei-hong mama shenge. Ngijyako nawe. Bari mu ruganda bari mu rugambo. Siko buri yabyaka kana ka gatandatu. Yabyaka ahubwo ngaratwite. Uziko bamuterinda ku ishuri. Iyo by'abagore. Everyone knows about it. You motor mouth. What? Never mind. Nta muntu no mutabizi. Barabizi abantu rwose wowe ugenda uvuga. Ntabwo nabwira amabanga. There. Kamurebe. The stones are so bright. Kumbe hakuno babandi bakeka ko Fei-hong yabibye imari. Bahora bamukurikira buri munsi. Bagiye no guhamagara ubufasha dore ikigo ngiki kiri mu bagore. If it turns out that I can give the money back within 60 days, then you have to give the necklace back to me. Mu minsi 60 nimba nazagusubiza amafaranga yawe nawe uzansubiza n'umukufi wanyu. Sibyo zana amafaranga mwe waye mukufi. No, they didn't have the seal. It was only a necklace. Ntabwo ikigo gifite imari kirya muri gari ya moshi. Tugende tugihereza imigeri inama ngume kiraza kuduha imari ku ngufu. Ngaba hakuno barenda gukubita cya Fei-hong papa wakiri hakuriye mwibuke kirakubita kuri ko ngufu cyagiye kure. N'uyu mukecuru twamubonye azana ukuboko kukajyaho n'umuyaga. Garuka hano. Babibye akantu bari bafite bakeka ko ari ya mari ikigo cyaruje muri gari ya moshi. Garuka hano. Yirukanga ikigoryi. Kumbe ikigabo cyamuteza abandi bene wabo benshi. Fei-hong hasi. Mujari. Kinagira undi muntu. Leave it there. Abandi muri ndirimbo ndagize gitora inyuma. Fei-hong. Hey, wait. Fei-hong over there. Fei-hong ngikiri kinageraga. Abatama ngabo kumbe ni bene wabo wachatiri. Fei-hong. Kano gambirwe. Charirukanze. Everyone, wakatsindwa. Ayongora umwatari garimari yacu. Girl, Fei-hong. Iwongora umwana wanjye koko. Mva mukasa. Wa mwana turagushyigikiye. Mu nzira agenda. Something wrong? Ari ikibazo? Bumped me. Rango. Forgive me, sir. Yangana mbabarira. Wait, please. Enough. Basi tadi. What more do you want? Ushaka Fall on your knees and beg, you Ya kumavi usaba imbabazi. Kumavi. Uri umusazi. Muri umugabo. We're in on this. I saw the whole thing. Mwana wanjye ntugire ikibazo bakora abagabo. What? You Wandayo. call me a bitch? Unyise ndaya bitch. Years. I saw you. Mu myaka myinshi cyane sinumva icyo kigambo no ku muhanda usibye no kukimamagara unyitse nkanda gutya indaya waje sikwawe aramutuka urukibasane we kutabukadata mujari mama zo aramubishe cyane nakukuka yaramukubise turutuguru yaramukubise maze aragenda maze nakanuza ko kwitama ko munsi kahita gahitamo mwana wange mama uravuga ikihe kirimo mwana wange bamukubise urushyi ku buryo akanuza ko hasi kahitamye kajya ku ruhande ahantu kagiye kahise mwana wange waramuke angubishe urushyi numva karahitamye urutuguru. Language are you speaking? Uravuga ikihe kirimo Beg for mercy, too. urasaba imbabazi nawe. You're the one who's acting uncivil. uravuga ikihe kirimo angubishe umunwa wahengamye ku buryo atavuga neza amenyo amwe yasobanye umaze tumesawa urege yameshawa gamba
dore kunasama dore tuguruma amashenge amwita Fayihongo umuntu utangiye gutungana hageze akanya amatama yatangiye gushyuha abaturage bafite icyo barimo kusanga barashaka kubona tekinike y'ubusinzi Huge crowd watching. It's great publicity for your product. genda ubereke kubitisha ibigoryi tekinike y'ubusinzi mama ndaje What's the matter with you? bafite ikibazo cy'umwa bigoryi Beaten by one. abagabo bane murakubitwa n'umuntu umwe birabanza biriyambura kumbe n'uriya yagiye bamenya bamukubitiramo bose nawe agiye yakwishyura Fayihongo twanyanyuze ubusinzi papa yaramubujije iyi tekinike nakwikoresha mugende baga babonye abandi babiri arazinga basitade arakubita basitade uriya mwana rwose angana na se suramuzi wo gahambirwa we so ninde se muze abakobwa rata mbere ko icyo tumufasha uriya mwana wanjye kugira ngo arwane neza Doing now. Grab all the wine that you can carry. nuko aricyo buri muntu naterura inzoga ashoboye guterura iyo yasinzemo gatoya ikintu akora arwana nka ka Leonari tugende Leonari gusa nuko afite imbavu ahantu hose n'imifuka tugende sha arwana nka Leonari umwana bamushyira inzoga ngo iyo yasinzemo gatoya ubundi abereka tekinike y'ubusinzi ramba isoko abantu barahurura baza kureba filime nta n'atanu twe tureba ebyiri filime twatanze makeya No, don't call anyone. Fayihongo, catch. Fayihongo akira tupa Father will permit drinking. papa yambuje kunywa My permission. niba n'uburenganzira bwanjye ndimukashusha so ntabwo yavuga ngo kuvuga unumibuka ko urugo tufatanije jyewe na se wowe ntabwo urimo ariko umwana asukayo urugi akira n'irindi akira n'umwana tupa mwana asukayo ngo papa yaramubujije mukecuru ati urugo turafatanije niwe nanjye ngwaye uburenganzira Drinking, believe me. munyizere iyo yanyoye buriya arakubita hakuno hari icyacetse ko yasinze mugari kubita araka n'umukobwa urakubita yasinze biba karusha hari uwamuzi harakamuzi Are you going to be all right? uramumeze sawa You know, I could use a little more wine. munyongera kandi ko kunywa ntacyo kunywa nsigayekera mwana wanjye fayita sukari baramwarasimukana n'icupa sukayo araka sukayo ngwanya arakubita ngwanya arakudore mwana gaye araga rugamba fayita barakubita data wirarenze mama mu maya nyinshi The label has a scoop. inzoga bwoko kingi ivanzemo na koro bya bindi by'inkweto byitwa simusigaye ni hatari kabisi ndaje ndwane araka dore feri n'izimbwa fayita uganda ndagukubita muzehe ndagukubita dore ndakugwa imbere nagenda harimo rasoro narajya inyuma nagenda ndagukubita baraka dore umusinzi To show you. hari byinshi agatwa nta mikino ihari na feri nyinshi cyane kandi I don't know myself. mwe natasha nanjye sindisobanukirwa ntatwa nkubita ndacucura umugabo nk'inkoko Is that enough? Get it! You want some more? Here. nawe bari mijari banana barakubita imiti y'akabuno buri yicitse nta n'umuganga uyivura nta guteranya reka da Fayihongo yo yakagaba maze kubita oye
Kubita. Payong. What do you call that? The sitting attack. Iriya tekinike se iriya ni imbata. Kubona yicaye kuriya ni imbata iriya. Mama Mariana. Want to go for a little spin? Payong. Bongo Payong. Bose kudusize batubwiraga ngo radukubita turi bane wa gatanu kuri nawe akagukubita. Bose ciyo. Umwana wacu barimo kumwica. Kumbe baba yahageze ikiceto cyaririze. Payong arakubita na papa ze mu Payong musawa. Mwana kubita na sanga baba kumbe baba renza baba bamwigishije. Anyise none baradwambara twembi. Nijasashakira nuko inzoga cyo gahambirwa. Papa wewe ukigora cyane kimurumwe. Umwana na papa n'umucanzi niwe wamwigishije. It's your father. Nisikosha. Papa dore ko ugihindukira yewe. Narimbize kuri buza cyane. Papa uzi ko narimbize kuri buza abasuka babanyishe tone bakubita yataka ndiko wanyijije uriya nise nimugire ikibazo. Bo barabambana ubugingo mu rugo. You should have been here. What did you have to do with it? All 5 of those gangsters. What was this all about? Many was fighting. I was holding for collateral. Abagabo barwanagara. Diamond necklace. Abagabo bamwatatse umurugamba rw'abagore. Naho umwana araberetse rwose arabakubise buriya twatwumiwe hano ngiye narebaga ngo. I am not in financial need. Nanjye sinamenya n'iki kijya mbere iyi. Here, you take charge of the drug money. Good heaven. Umwana cyangwa se n'inzoga. Stop that! What a Clinton young fellow is drunk. Bana yanjye umwana muto yanyoye inzoga. Papa araje mu icupa. I'll take care of him for you, please. Which way did you go? I'm not through Stop staring. Go home. Taha mu rugo twakwasa taha mu rugo. Yes. Taha mugabo wasa mwese ni mutara mbwira mwebwe. Kumbe ni wabwiye. Arabizi ko ari muhambana ubugengo uyu munsi. Bakiye kimeze nk'imbata y'ingore. Kirimo kiravurura. Kumbe dore babandi yakubise mwana tugende tubireke kwa boss mukuru. Kwa boss mukuru bandi wari wigize akaje. Ngo bano. The whole town thinks my relief fund was a fraud. Umujyi wose uraza mukagera mukasa. You two? Everyone thinks that we're destitute. Mwebwe babiri. Bankruptcy. Mujyana mujyi mugaragaza nawe nashize amafaranga nawe ndi umukene wambaye. Niguti mwansabye. Selling it. Kanshishamo ijisho. Whose wife wear it to make an impression at a party she's giving. Don't lie to me, woman. Wimbesha mugore. I've asked him for money to buy that necklace from you. Did you lose the house? Wasaga nawe ujya gusaba amafaranga cyangwa ukintu usimba amafaranga wajya gusaba y'iki bagenzi bawe. No word that you hear from your wife, yet you never question what you hear from another man's wife. Sema. Ntabwo mbaza kujya kubaza abagore babana. Just look at you. Baba nongera ikibazo cya mukada. Been quiet again. You disobeyed me. And you were using drunken boxing again, weren't you? Wakoresha agatekinike y'ubusore nabikuje kandi wakigoryo. Baba. Father, you disgraced the family name. Wajeje izina ry'umuryango. Nigute nakujya kukuza kurwana nanjye ukanyataka. Murder me. He almost broke my jaw. I told Rayon to fight like that. It was forbidden. And you knew it was. Kuki muza ariko kurwana birabujijwe. My permission. Kurwana mpaka uko mwawe burenganzira. What do you want? A red-blooded son or some mama's boy? You have a way of confusing the issue. Mu buryo ujya kurwana. Pathetic. Muswa gusa. Hase ubundi igiti cyanjye ninde wagikuye? Cya giti bagiye bagahereza umugabo cya Jeng Singh. Leave it. Look. Some vandal has destroyed. Yakuye igiti cyanjye mu mizi bakayikura. Rapfuye noneho. Araje avumbure ko umugabo twamuhaye imiyenzi ngo ajye kumva. Where you are. Kuma uriho. Responsible for this garden. We nabwiye ngo wita ku biti byose nateye. Oh, really now, Wong? Wong? He's not responsible for that. Ntabwo ari wabiteye. I bumped the tree when I tripped going up the stairs. And you're right, I did lose money gambling. Nabuze amafaranga ni mu rusimbi. Just to pay my debt so you wouldn't find out. Nagomba kwishyura The imyenda. one who told Fei Hung to box, and I was also the one who gave him the wine, so if you want to hit anyone... Nijye wabwiye Fei Hung kurwana ni nanjye wabwiye Fei Hung nawe inzoga niba ushaka guhana nagiye. To blame yourself. Naje nawe gukubita kabisa narwana akaza gutyo nuko kukubita. Come ahead, huh? Ngwino nkubita sibyo ngwino. I'm going to have to beat you now. Ngiye kugukubita noneho. Cyagariwe. Lack of respect. Ela data we. Kandi si umugore we. I haven't even touched you yet. Sundara gukora ugatangira kurira. Ela data we. Big brave man. Go ahead, just talk about how you can beat up women. Wavuga ngo ugiye kunkubita we. Beyond my limits. Kukubita. My baby. All right, get it over with. Sawa ngaho bitanga twite mu biti. Never mind about the baby. Mu bitana
kurwana I'm saying you. uri murambwira ngo batwite atangira kuruka nk'abantu batwite mama shenge Don't touch me. winkoraho Mommy, go ahead. What are you waiting for? No, you mustn't do that. data uri hatari kabisa gukina diri kabisa uri mu madiri kabisa nakubonye cya kigoryi cyasinze mukaze ngo mu madiri yagiye kure kwiyahura biranga ntabwo natuma ukubita akana kanjye kari mu nda rwose hasi ndakwengeza umwana wanjye wituma yiyahura kuko tasi umwana wanjye nakubabaza ariko umwana sinamubaza ndakwinginze mbabarira nakurakaje mbabarira kabisa ukikubita hasi rwose. Forgive myself. Get Madam a chair, quickly. Cyane muzana icyo kunywa vuba. Umukecuru azi gukina idiri kabisa cya kigoryi cyasinze azi gukina idiri kandi gifashe ko yikubita hasi yewe ntabwo nabishakaga kabisa. How could you do such a thing? Nigute wakora ibintu nk'ibyo koko ndamutse mbyaye none umwana ufite ukwezi kumwe namubyara nta mwana w'ukwezi kumwe wavuka ariko mba akunda benshi namubyara koko Deliberately tripped. You know that isn't true. yapfuye tuza ndumva karimo kwigorora menya ko akiri kazima No, I'm all right. karagororotse ndabyumvise umukecuru abawe It's Madam Chan. She says it's very urgent. hari umugabo witwa cyane aravuze ngo birihutirwa wa mugabo witwa cyane bigeze guhereza imizi y'imibirizi niwuje nanone aje niba ajanye ikibazo madamu we niwuje And how can I assist you, Madam? twafasha dute madamu cyane Here, examine this, please. You brought this for Mr. Chen on your recent trip. naratubeshya kumujya mu mugabo wanjye mwamwagenje singi It's in his room. yagiye kuba inkwaya yanyoye ibintu noneho yarembye mu nda arimo aragarura akagarura umutuku yakohereza umutuku kugarura nukuruka araruka umutuku n'amaraso yakuba rwose yajugunya nuko n'amaraso ubusa koko ibintu ibiki si amarozi mwaramurozi si cya giti mwambwiye ngo muhereze Boy, go get the groundling soon. I can assure you this will make him well again. mugiye kumuhereza agati kari bumworohereze singi turayibona mu minsi mike Nobody is blaming you for this. ndabinginze nimukongere rwose gutanga ibiti bitari byo umugabo wanjye rwose noneho yarembye dogiteri baramwemera yarahindukiye arareba uyu muziba ukuye muri cya giti cyabazaga uyu muswa mu kanya Come here, Joe. cyawo ngwino hano gitoto cyaje yihuta cyawo rwose nawe yigize umotoro itanuka yaje hano iki kintu cyava niwanga fayongo wabikoze ntabwo ari jyewe rwahise ruri uyu musaza ruramuzi yarakaye rurihisha cya giti mu kanya bamwe yavuze ngo cyarakutse nimwe mujya kundugira abakiriya Could have killed my patient. umukiriya wanjye ari kumwica Goes on in your head. wari urwaye iki Jinxing iri he Compromise the reputation of a clinic. That was izina ryanjye uraryangije plant, Father. aba ni barya babirya ariko bava ntukazane nawe uburezi hasi hasi tatu hasi tatu Oh, no, what have I done? Oh, wagasigaho kumbuye yacitse umugongo koko ese umwana we And the robbers are doing real ginseng on the train. Jinxing yabayibye muri gari ya moshi Oh, no, me and my big mouth. mana yanjye mfite umunwa munini ndabivuze Save his father some tax. He What do you hid it say? in an Englishman's suitcase. Was that so wrong? yabayira yibye ayishyize mu ivarisi y'abongereza ijyanwa n'umusaza umwe You hear? I always paid him. I would gladly starve before I would be so dishonest. umwana wanjye ntabwo yagomba gushaka undi misoro ngo aneze ibibazo bimeze bityo You want more wine? shaka n'inzoga irenze gitoto To give you all ntabwo nyiguhe niba ushaka n'inzoga irenze wakeswa we cyasinze ku manywa yawe utekereza gusinda saa 8 ubu utari ku murongo koko it all. azana ikibindi cy'inzoga akira inzoga gicucu Come on, drink. yinywe So much you can drink. yinywe niba ari inzoga yinywe yinywe azana inzoga mu kanwa ke Struck at your father again. cyakongera kurwanya As an animal, are you? gicucu You are no longer my son. ntabwo ukiri umwana wanjye Own you. I disown you ntabwo ukiri uwanjye No longer your father. no longer your father sinyiri so You are no longer welcome to live in my house. ntabwo ugomba no kuzagaruka mu rugo rwanjye muzehe yirukanye umwana we Mom, you've got to stop now. wongorekera umwana n'umuhungu wawe Before you kill him. Stop before you... ibikombe yacitse umugongo cya gihago Stay home. stay home Dr. Wong, remember that you're his father. Dr. Wong ibuke neza ko ari umuhungu wawe I have your son. yanze papa we yaramucanze yasinze It was an accident.
yaragisida. Sorry. Apologize. Wasana wongo nawe usaba imbabazi. Genda. Feyongo. Quick, Joe, go with him. Chawo ukurikira umwana siko kahambirwe cimicanga ukurikira mwene se. Chawo yaramukurikiye. Where do you think you're going? Uracyakoraje wakigoryo. He went that way. Aciye hakuno gahambirwe mukurikira aciye hakuno. Mbagandi rimo kumwirukana mu rugo. Ni urangira bamuherekeza. Bakurikira aciye hakuno. Amaraso. Ububyeyi ni ikintu cyiza cyane. Evening. Feyongo iryo joro ntabwo yatashye iwabo. Feyongo yagiriye mu isoko ajya kwa Myasiro handi muri ya maresitora nta kigenda aho bita mu Ryinyo. Ageze mu Ryinyo nta kindi yakoze. Ya maresitora yo mu Ryinyo uragenda wasaba inyama ngo ndashaka inyama n'ubugari bakakuzana inyama rwose iri ikinyo gishinyitse kinga. Niho bita mu Ryinyo. Yenda rwose inge nzoga nyo iramagije. No. Nyongeramo indi nyanga nyeya. Kiri hakuno cyari cyasinze kurushaho. Over here. I want to request a song. Hakunino haryo nshaka. What would you like? Ushaka iki? It's called I Hate Daddy. I'll sing it myself. Mose nakubise data none mundirimbire. I hate you, Daddy? Oh, yes. Wigeze kubita so naramukubise nanjye naramukubise rwose saka umuntu umwe nakatwese. I hate my daddy, I do. Nanga data namukubise. Beats me like a Wencurangira ikindi hakuno kigacuranga nanga. Namo aya mangumi. I have no home. Nabwo ndi mubi. Out because I punch him in the stomach. Namukubise ibipfunsi nk'iby'ikinyaruvu. Ibyo bipfunsi nayo abashinwa bagira tekinike za ntakira ashaka kubegera iyi tekinike y'ivide. Akagukubita rwose tekinike y'ivide ukumirwa cyangwa imbata. Why is my life so sad now? Is it because I'm Mr. Nice Guy now? Namukubise rwose namuteye amangumi. Well, ginseng is broken. Papa kumutibi tadingi singi banyibye mase ndagenda nanye ngiye kuvana byenge singi yanjye jana amaboro y'abongereza. Kumba bari hako urumva ko kirimo kubyigamba cyadukubise ku manywa mani nubone ko umunwa watukuye. Ndasa n'ibishimba byapfubye atari kunavutse ntubizi. Kirakubita ukitondera cyasinzi. Tonda reba uburyo gikubitamo noneho. Bari bagitabarije bamwe barwanye nacyo ku manywa. We. Muhaguruke mugende muve mu kabani sigarane n'uyurimo kuri. Birimba twenyine. Call the police. We mwana police. Don't interfere if you don't want to get hurt. Hatagira ubyinjiramo niba hari ushaka kutababara. Hey, you. Yewe. Dummy, get out. Sabiri nyuma mugambirwa bance mugongo dore wacu mugongo yicaye hano mwogahambirwa mwe mugendesha. Mbiyo cyasinze kirarwana. Uri yarishese. Ni boss umukuru bazanye. Ni kirabura abandi barikaze mwana duhunge. Your eyes on him every second. Ibihongora. Let's see some drunken boxing. Ndashaka kureba tekinike zawe z'ubusinzi. My father won't allow me to. No. He's just faking. Arakubita mwana arakubita. Yewe sinza arakubita witonde. Umugabo aragiha. Kombe kuri insho nabwo cyiteguye kurwana. What's wrong with him? Ikibazo kira kombe dore wundi barwaniraga mu isoko wa munyama. It's Feyong. Ni Feyongo. What's going on? Feyongo yabakoze kikuze mu mukubite kumbe cya kintu barwaniraga mu isoko bapfa umukobwa. We guma kure yibi. Barasanga sangi ibigabo byose byaramuteraniye kubera gushaka gutabara Feyongo. Katurori. Keep him away. This some kind of a joke or what? No, he was great this afternoon. Ask anyone else. Sita kabisa yarwana kabisa bose aho yakubise nanjye ndi Start it. kubita Feyongo kigabo cyaramukubise. Azutse. Hi. Yewe. What are you kicking me for? Ukirimo kongo bitimigeri. Are you scared? Ubwoba. Rwana. Feyongo yari Which iryamiye. beat 7 of you? Uyu ni umuntu wakubise abantu barindwi mbwabiswa. You're waiting for it. Mutajyana n'ikimwana mu mutarure kabisa. Tujya muretse kumukubita intebe mwoga hambirwa. Mwana tujyanye imbokoboko yatuvuna ahubwo. Bajya kumuterura. Boss amesema. Sasita ngo yabakubise baragiye baramumanika ngo bajye gutanga urugero. It's very hung, right? King of Drunken Boxing. Umwami wa Drunken Boxing bamushyize ku isoko yambaye ubusa nta n'agakariso. Inuza inzogera zaravugaga kwa kundi ugenda inzogera zivuga dugundugundu hakurya hakuno dugundugu. Inzogera zaravugaga bamanitse inzogera zivuga. Go on. Hana agakariso reka da. Dore mama shenge icyandiko kimwe gusa bamwanditseho. Uburamutse umujunguje gato yakumva inzogera hariya dugundugundu. Bamuvanye mugenzi yasebye mbaturage. Your fault. I should have been there with you.
byatewe nanjye nakaba ndi kumwe nawe. What did you do to stop drinking? Kandi nawe ari kubabaza. Drink milk. Kumbe wagakwego wabo gakwego yatangiye kwicuza Feyongo yaramwaye mu gitondo maze yari yamwaye. Ari wabo se yaranze aramugarura. Listening? Urumva? As bad as you think it is, it's not the end of the world, Fei-hung. Mwana Feyongo ntabwo bari aho uri wisirangirira. Abantu basebye birenze ibyawe. Abantu bahuye n'ibibazo birenze ibyawe si ibya mbere tubonye. Abantu bahuye n'ibindi birenze. Wirira. Data w'imbega ngo ndaseba. Kubera inzoga ejo bundi yanywaga ku bitase akamwirukana bamuboneranye nijoro barahondagura. I have a good reason to forbid drunken boxing. Those who practice it frequently wind up as alcoholics. Mfite impamvu ituma mbuza drunken boxing tekinike y'abasinzi kubera ko iyo wasinzi hari rimwe n'imwe igihe utigarura maze ugakomeza urwana. This is purely psychological, however. Kandi iyo umaze kunywa inzoga ukarwana rimwe n'imwe ntabwo umenya aho guhagarara urakubita buri ubonye wese ugakubita. Umwana wanjye ejo bundi yarankubise. Feyongo arimo kubyumva asa biganira abaturanyi bari baje ngo abigishe tekinike y'ubusinzi yatangiye kurira sayibuza abantu kubera ko yabafatiye ku mwana we. Using alcohol to assist you in fighting wickedness seems like a worthy purpose. However, inzoga ukayinywa ari uko ugiye kurwana byo uyinywa kubera ko ari impamvu kandi uba wanyoye kubera ko ugiye kurwana n'abicanye abantu bashaka kugirira nabi. Ibyo byo nta kibazo kibirimo nagushyikira. Ariko Feyongo si umwana wacu ko Feyongo nawe yanyoye nabi. Feyongo yanyoye bitari ngombwa. Muze yararimo kubwira mugenzi wacu. It's a very treacherous substance. Inzoga ntabwo ari nziza gupfa kuyinywa. Feyongo yaraje maze satira si yari yamubyarutse ariko yashobora kongera kumubyara asabye imbabazi. Cyaraje kirapfuka muva amagambo. I will never drink again. I never drink again. Sinzongera kunywa data inzoga. I will never drink again. Fei-hung. You're getting your knees all dirty, silly boy. Get up now. Urimo uranduza amavi yawe haguruka so yakubabariye. Go on, dear. Genda. Mukundwa mukasa aramukunda kuko diri zose barapangawe na mukasa. How's my boy? Don't wake the baby. Agahungu kanjye kameze gate wigakangura mukarasinziriye. Gasinzira byahe ko ntacyo atwita ntakibereyemo. Cecuru kirana cyo n'igiteka gukoreye. Nanjye nyiri kubabwira ubu mbakora muvuga ntiriwe mbakoramo. Kwibaza gukora muvuga gusa umuntu arakubwira ukajya ukishyura. Yanjye kubabwira benshi batogukigikiye nanjye ni nkayarya. Kandi bakajyaho. Ariko soko yarya nabi. Ni imirimo idasanzwe ngiyi bantu mu bantu bakuru mujye mutungwa n'iminwa yanyu benshi batunzwe n'amaguru. Ugasakata utarirukanga ko karirukanga mukayishyura. Umucyatariano kanje kurwana santo waje kwako manjera rwana mu rugo nyumbani kuko wa musaza mwibuke yegeza rwana n'umwana we ni wajyanye umuti wa ginseng babuze nawe hari icyo umwana wabo yajyanye yaje kugishaka ari kwa Feyongo satu chaga n'ubwo tita ninzo karayimo topchatu watagwa. Hey, no one is on the game. I don't want to mukadata. Wana changu muchacho azinga wija kurwana uratwite. Data we yararimo kudukubita we iki gihora kiriza. Kandi kiba kirwana. Ubu gabaje kiriri. Papa ngwino. Kumbe cyari kirimo gikuruta. Flash. Umezoke. I'm just living fun. Neze sawa nini mwana kubesha cha papa. Papa changa nuni musaza waruje kubareba. Papa chan. Stay where you are. Don't move them around. Move on. Who I'm talking about? He means you. Oh. Easy. I'm Wong Ki-yin. Will you forgive us? You're very famous. Meeting you is an honor. Manchi. Fu Manchi. Ningenzi naitwa Fu Manchi. Fu Manchi numbishe uturuka mu majyaruguru. Jana data bayiga data. Baseka nk'abakira bajya mu nzu. Sawe na Fu Manchi. Bari hano n'abashinwa ni ba metre bose. Impress me. Muzaye Fu Manchi akunda kwambara ingofero ni gatwe kabi. Muzaye Fu Manchi nakubwiye na mbere filime igitangira muzaye Ronald gatwe kabi. Yinjira mu nzu. Search every drawer. Yes, Dad. You have no idea where you might have put it. No. Where could it be? Nana wanjye ngwino mbwira uriya musaza umuzi. Yaje ashaka aho. Yaw ari ibintu byari yibaje umwana tomatimo. Mucyacu ahitagwa mu idirishya. None nimfuye umwana rwose arimo aratera imigeri kumbi cyane giciye hakuno nabaza kujijisha hakuno. Wonderful sense of humor. Damu ni hatari kabisa ubonye ko nasembukira mu idirishya cyangwa rwose buriya kana koko kateye imigeri turatwite.
umugabo ahita yishyiramo turatwite igitwita byaye ko giheruka rwose giheruka umudamu akibwira ati ndatwite ibintu birakomeje. Hey, I found the seal. Mbonye ka kantu umugabo yaje gushaka nawe duhereza umuti wacu tumuhereza akantu kumva umwana yarazanye n'ubukungu bw'Ubushinwa. Umusaza yahisemo kujya kumubwira ukuri bajya mwiherero bari bonyine babiri. Not belong in an English museum. Mwana wanjye rero abakoroni bacu baraza bakiba ubukungu bw'iwacu bakabujyana iwabo. Is this one so important? Because kuki bari ingenzi kuri bo? to stand up to them, to gain their respect. Today they take a seal. No big deal. Uyu munsi barajyana ubukungu buke. Another one. Ejo bazajyana The ubundi. next thing you know, the abakoroni niko babaye iherezo ryabo tuzashiduka igihugu cyacu baracyokamye bakanutegerekeramo. children. Niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka nk'Abashinwa umisemo kubwira ukuri kuko wajyanye ibyo nagombaga kubambura nibyo bari barimo kutwiba. Mwana wanjye ntuzigere twemera abakoroni mu gihugu cyacu bazajya baza kudusura nk'inshuti tubasure nk'inshuti. Overwhelmingly. ariko ibyo kuza batwihambira ngo bagumane natwe iyo birukanye na none ugasanga ufite ibibazo ntabwo mbyemera. Umwana yamuhaye kasiri umusaza nabasubiza Ginsing wa muti yari yarajyanye umwe yajyanye icyundi ndajyana icyundi banyoyemo. Umusaza abwiye umwana ukuri umwana nabe patriot ucunga neza muri restaurant kumena mukiri ikirimo barabashaka ko ari babiri. Ni bande babashaka babakoroni kandi abakoroni ni babi kugira ngo ibintu bitabagendekera neza. iyo babona babasuzuguye baguteza bene wanyu babateje Abashinwa bene wabo intambara irarota babateje Abashinwa bagenzi babo tutaraga babazana udushoka mutuzane ari intore zo muzizane bagabo muze baje bazanye intore zo n'udushoka n'izo ntore zo n'udupanga bari natwo barwana n'abandi Bashinwa abari inyuma ya byose n'abakoroni babo bashaka ubukungu bwabo aba bitwa patriots abarwanira igihugu cyabo abasimbara igihugu cyabo. Abakoroni bashatse ikibateranya mukatakasha umwana yaramaze kumubwira ukuri. Abashinwa ku Bashinwa bisa naho ari byiza rwose niba iki bijya mbere hariya abandi bangahe bariyo twohereje nk'abantu tarani twohereza abandi tarani abantu tarani ku bantu babiri amara kubita 15 gusa ni benshi abo kubita niwahaguruka mwana wanjye fata mugano basitad baramanuka bose gashoka mugongo ari nako mujyayo namwe umwana umugano wari wamukase mu ntoki gusa umugano buriya ni umugano ni nk'urubingo urubingo rurakata ni nk'ibati urubingo ni nk'umupanga urakeba mukirano n'ubundi abucira ku mugano kirani wowe uranyerera nabwo bugukata mugano wasigaye
gukatisha bakuri imbere basi mugano uraceba duhumye turema basi tadi akunina mzee Niki jambere kumbe dero wa umunyama nubwo bashwaniraga umugore n'inshuti muvana mnago bareba mwo gahambirwa mwari minambara ndana restaurant rimwe come back wa musaza baramuzi abanyama nabo babyinjiramo ntabwo babyinjiramo rakapasa ntabwo batuma bashirwa bene babakubitwa n'abandi bashirwa bene babakudeshwa n'abakoloni nambara n'uta irarota basubiranamo abateranye ntabandi n'abakoloni abakolonije wabo murashe ko yaraza amateka ari umuntu kuba yabwira abana waroza amateka yabwira abana baramurashe bango umuntu utuma bangwa gusa umutasi bwo bamwibye ka kantu bari bajyanye umusore akantu yarwaniye cyaje yatorokesheje umusaza baramurashe barakamwiba nakagaragaza amateka y'igihugu uko kera babanaga abashinzwe uko babayeho umusaza baramurashe atasiga nibi byana byongeye guhura bajyanye seal igaragaza amateka y'igihugu cyacu mushaka abakoloni ni byinshi cyane batwibye n'igihe cyo kubahagarika batari baturengera reka nkujyane kwa data kuvura wipfa Master Fu. They'll pay for this. That. They will pay for this. Hari uwavuze ngo barayishyurira ibi ngibi Master Fu. They pay for this. Barayishyurira wa munyamani wabanje gutera bakoro nabo bari batuye iwabo sabatera afite igipanga abakoro ntibifitiye imbunda bajyana igihoro cyawo nibuke neza yashwanaga na Wong Fei Hong kumbe Wong dore nawe ngo yafite imbunda bugiyambaye nkabo neza niwayoberwa ibintu biraza kumera sawa ubukungu tumaze kuvana muri iki gihugu burahagije nidushaka tuzatahi usibye ko turi gupakira ubwanyuma muri iri joro mwana guwe n'igipanga kiriho n'umutuku imoja uwo bashwanaga kera barafatanije kugira ngo bavane abakoloni burundu mu gihugu cyabo barabiba kigurye gitwaje utari iriya mbunda yambaye uniform agashyira umukandara hejuru y'igishati siduduhira kuna sasa bikuza byane baba Deko mukuru baracanga barasiranye barashwanaga mbere barongera barumvikana bongeye gucanga bwa kabiri ntabwo barabonana ntabwo baramenyana mucango What are you doing? kore cyane wese urakora iki abasuka bishe metere wanje shaho negute ntabasika sha I'm improvising. naraga anyuma gahambirwa dukurura umurambo kurura umurambo bari mu nyubako y'abandi Have you found steel yet? babivumbuye none baduhamba igihugu cyose bakirimbura mu byahe fatana igipanga nkwereke tujyane ibipanga abandi bafite imbunda bajyanye ibipanga I can't see a thing. We should have brought a light. ntacyo mbona mwana nta n'urumuri na ruke ruhari yuza na bushi wese ko utazanye agatadobasha ishe vuba kumbe bishe muri sitade babakirije amatara bari muri tekinike yahehe ko abakomando buzuye imana dore idarapo ry'abongereza hejuru tuba bakoroneje we janizasu bagabo yitegura bagabo kubarasa barabafotoye bari muri ambasade yabo. Were you looking for this? Munimo murashaka ibiri ubukungu muvuga ko ari ubwanyu ai twebwe twabutomboye iwanyu. The evidence here. Dufite amafoto hano. Your punishment is up to me. Ubigihano cyanyu kiri kuri twebwe kugira ngo tubahane turihitiramo.
mama we n'abakoroni kandi bavuga bitonze dizi ukavuga ibigabo biri mukuri babashyize muri gereza barakubitwa barakubiswe. Very nice. Well, gentlemen, I trust I have made my wishes on this subject perfectly clear? Yes. Perfectly. Well, now, Wong may change his mind about selling us that land. Tell him we've arrested his son for breaking and entering. muhamagara wa mugabo witwa Wongo atugurisha ubutaka noneho aremera kutugurisha ubutaka kuko turamubwira ko umwana twamufatiye muri ambasade yacu umwana we yateye ambasade yacu gweshenje nabi turamwica nata kutugurisha ubutaka ibyo biraza korohera Wongo kutugurisha ubutaka. Extortion or trying to blackmail the gentleman, you know. I'll do him a favor if he'll do one for me. He's lucky he wasn't killed. cyagari umwana wanje njate muri ambasade muzee Wongo byamugezeho atangira gutongana ari wenyine. You're not going to get away with this. Why, I'll tell him. Sit down. dufashe umwana ceceka. To face it, legally our son is a criminal. duhura nabyo umwana wacu ngo buyinje muri ambasade mu buryo butemewe n'amategeko hako butemewe n'amategeko amategeko yashyizweho n'abandi ceceka hubwo niwo mushyigikira ahubwo. You disowned him. You can agree on one thing. We have to help Fei Hung. mufashe mwemeranye ku kintu gishoboka dufashe Fei Hung n'ubundi ayo mategeko tugenderaho yo kuba rwose hashinwa dusubiranamo nuko rwose bari abakoroni nta kindi bazanye kugira ngo abakoroni bakuyobore neza bagomba kubanza kubasubiranya nyuma mwebwe mwumvikana. babyita divide and rule kugabanya ngo kanyuma ukayobora gutandukanya ukayobora utandukanya abantu babiri ubundi ukabayobora neza. Your son's in trouble. umwana wawe ari mu byago yaje kubwira Buda panga kumigisha. Not even our husband. bagomba kugurisha ubutaka bwabo bakaza hakuno kuri ambasade. umwana nta kindi cyakozwe yavuye gusa vaye atari wenyine avane na wa musore wundi bahuriye muri ambasade y'abanyamahanga ngo babita abazungu. abashinwa naga abazungu nyabazungu babemera ko ari abazungu. iby'ibishinwa byagomba kuva muri ambasade yabo. musaza yemeye gutanga ibye. What happened? yagenze bite? Hurry, your mother's waiting. genda nyuka gutegereje kahambirwe. Your mother was waiting. Hurry. Mr. Wong. Metere Wongo. genda nawe genda twabafukuye mwese murakaja. Nothing I couldn't handle. Madam Wong. Master, are you all right? Metere Mezoki. Some bruises, but I'm all right. ni ibingibi mubona by'ibikomere bindiho the bruises but I'm all right. usibye komeza wa. He what? Has father gone mad? data yasaze. Sacrifice everything. yemeye gutanga ubutaka yemeye kugurisha aya mazu yose kubera mwebwe yemeye gutanga ubutaka bw'abariye bongereza babashakaga nk'ingwate nta kindi cyane Defending you. bariya rero n'abakoroni hari ikibagenza hari icyabazanye mu Bushinwa kuki se batava bakajya iwabo kuki bakomeza kugura iby'iwacu bakabigura kandi iwacu bagashaka ko tukomeza tubibuka iwacu. imico ndangamurage iwabo iri iwabo iyaba ngaba nta iri iwabo wabariye akana agasuzuguro ye. In the future. hari impamvu mwana wanjye genda uzubaka ahazaza hawe heza. Skari. When's our next shipment to Hong Kong? In a week. ubukungu tubapakire bujye muri Hong Kong. And everything's ready? ni cyumweru se. Been loaded. byose biriteguye ebire twapakiye. For the time being. iri joro rero mupakire ubukungu bwa nyuma busa naho buva mu Bushinwa. Pick it up. Yes, sir. mupange hanyuma murebe ukuntu twavana ubukungu mu Bushinwa iri joro mupange mu buryo bushoboka. murapakira mute? They've been getting away with this for too long. It's time for all of us to do something about it. And now they lay everybody off without even giving us some reason. How are we kumbe Bushinwa birukanye cyage mu Ruganda uyu munsi byari bisagaraho birimo kwigaragambya bari babyirukanye ku kazi noneho burundu. Steel workers. And guess what? The same guy who bought your father out is the one who's doing it. Yeah. umva wa mugabo watumye so abura amafaranga agurisha ubutaka bwe niwe mugabo umwe watumye natwe tubura akazi. To you? I want to be treated like a human. natwe dushaka kujya dufatwe nk'ibiremwa muntu. baraga baraza bakatuyobora tugakomeza tubayoboka kuki twe tubayobora ngo babo batuyoboke. Strange, all right. I think ko ari bishoboka iri joro agomba kuba hari ikintu bashaka kuvana iwacu. hari impamvu birukanye abashinwa bose mu nganda zabo batumvikana nabo. Fei Hung. Maybe. Let's find out what they're shipping. Go to the mill tonight. mugende aho mwakoreraga muri iri joro mushakishe n'icyo bashaka kujya mu bapakire muri iri joro babana mu gihugu cyacu. ntabwo umushinwa ari wese yarwaniraga igiti cye ahubwo buri mushinwa yatangiye kurwanira igihugu cye. kurwanira igihugu cyawe babyita patriotism gukunda igihugu. ubwo bagiye bagenda mu byo abakoroni bendaga kuba bajyana
ni ubukungu bw'igihugu cyabo. Katurore. Now we have proof that they're up to no good. I'll tell Fei Hong. Hurry, Fuzang. Hi there. Oh, hello. On guard! Wow! Ni nabwo bakubiswe. Bakubitwa n'abakoroni. Irishman! Abongereza barabakubita. Barwana n'abashinwa. Mwongereza! Bafitad. Dore Mwongereza. Stupid. Mwongereza! Munda! Bari bakubivangamo gusara ico bibiwanyu. Abakoroni. Uganda! Marian! N'abazungu ngasigara n'umuzungu are kwiba ntibapfa kumwiba kuko usanga yarashyizeho itegeko ry'uburyo utamwibamo iwanyu araza akabiba kandi arakwiba ku buryo wemera ko kwiba ariko shakuzi ko buriya bari badushyigikiye babashyigikira byaye ko ari ubujura. You're performing a wonderful humanitarian service. Now you be sure to take good care of our baby. Nakoreta neza kuri wose ku muryango. Bongo. Kaname papa nari ndimo kwiga kumbe rwo rugice mu bidirishya ruza kwicara mfatanyije na nyina wabo nako mukasa. I'll return on Wednesday. Assisting the Zagaruka ko agatatu. wife. Mwana wa rwose asigaye yiga rwose ari ku murongo ari kuri R linye. Ku murongo ni kuri R linye. Kene Igifaransa mvuze. Ari kuri line. Line ni Icyongereza. R linye ni Igifaransa nicyo kimwe na line. Urumva ko indimi zigenda zigesa nkaho zihura. Line na R linye. Got it? Well, what if it's premature? We'll make a decision as soon as I get back, all right? All right. Good. Mwana wacu ariko arakuze tuzamureka afate imyanzuro amaze gukura. Mother. Yes. I will. Forget. Nyakwibuka data nzabyibuka byose by'umunsi. Nagiye mu rugendo ngiye Buganda. Ngiye Buganda n'amaguru nzagaruka. Uzahita caho. Oh, they're gone. You can come out now. Fango ugenda n'abagenzi bagenda none batabari. How are we going to stop that shipment? Tugende turebe ko twatangira barimo baravana ubukungu mu gihugu babujyana iwabo. Turwanira igihugu cyacu nta bukungu nshaka kuyobozazi wanya nibuzazi wawe nibuzazi wuyu ariko busigare mu gihugu cyacu ariko uzi kutarwanira igihugu cyawe buri ikigwari. Umugabo utarwanira igihugu cy'abari ikigwari. I'm in a battle. What? How can you go with us, Madam Wong? You're pregnant. Hey, he's Madame Wong, he's a brave little baby. Akana kari mu nda rwose n'indwanyi nako ntabwo kakwemera ko najya mu rugamba. He'd kill us all if he found out. Reka twebwe tugende turahangana n'abakoloni bavuye iwabo baje kuduteranya baje kugira ngo tutazatera imbere bagira ngo igihugu cyabo gitere imbere. Ikibi rero cy'abakoloni ni ikihe? Usanga umugabo umwe yemera kurwanira igihugu cye mpaka iherezo akarinda napfira igihugu cye. Abasore nabo baremeye nk'abashinwa. If I'm killed. Don't you dare get killed. Turagenda kandi turaza kurwana nta bukungu bari buvane muri iki gihugu burasigara rugo igihugu cyacu bararwana igihugu cyabo babyita patriotism. Never let him see you sweat, son. Mwana wanjye sinshaka kujya nguze kubera icyuya na gatoya buri uko uzajya ubera icyuya ajya wihungiza amuhereza akavandara atereka intoki nta mikino ihari. Ntabwo tubyemera turashaka igihugu yacu kumva abakoloni bahagaze imbere y'amarembo bari barenda kuzijyana muri iri joro mwe mukitana batangira kurwana. God. You better retreat. Now. They belong to China. They belong to... None of you will get out. And we won't show any mercy. What? Jipanga kuri pisoni. Cyabana inzoka twapfuye we inzoka zakurya zikakwihemura zaguhemura. Bamenye korora inzoka cyabatabayi. Yamba babambura imbunda sabo. Ijuba ikigwari. Ikigwari abasore baje kurwana n'ingabo. Baje kurwana n'abagabo. Bararwana ukuri twabo na munda bakoresha amaboko ariko barwana igihugu cye. Patriots. Abarwana igihugu.
indani hari uwitwa Cuyi kumenya ko amashinwa gwira Cuyi no mu kinyarwanda bibamo Cuyi Feyihongo yagomba kwinjira akajya gushaka Cuyi kumbe bari bamukubise arimo indani Feyihongo yarinjiye Feyihongo mufane Feyihongo nanjye ndamushyigikiye umuntu urwanira igihugu cy'abari hatari Feyihongo iwabo abakoroni ngaba hakuno nakenda abakoroni basana atari ukubateranya no kugira ngo wijayo colonials Feyihongo barabakubise Bongereza mukoro kaje iba bagenda mwe bobera Feyihongo basi tadarangu bisha Feyihongo ndakukubita ndakukubita umuzungu n'umushinwa ndakukubita ababeshi indyarya ababeshi bakwereka ko ari kandi ntakeza karo ngaro kandagiye ahantu hashyushye maze agakweto ke karashyuha no mu kirenge bigiramo namuzana agakweto kashyushye katana umuriro ndapfuye akananwa yo kahambirwa kumbe yari yahiye ikirenge basitade kabunguru yawe ugaca umuriro Feyihongo agira imbabazi yakuyeyo cyari kigiye kumukubita inkungu umva wipfa kukica gutyo tujye gushaka abandi mutegereze hano intambara ibaye benshi Feyihongo bagomba gushaka kwitwa Cuyi yafashwe n'abakoroni barinda kumwica baramwica urubuzo He's coming right behind me. Feyihongo ari inyuma yanjye arimo arakubita kabisa arakubita zimwe zinkundura iki Feyihongo bitambika nta nzoga aranywa iyo yanyoye inzoga namwe mwabibonyeho ntegereje ko anywa inzoga ngo nkirebera kandi ikibi kiri hano bakora amakuru ibintu by'ibiyoga bya kanyanga perabeto we ndabakubita Our enemy, robbing your country of its symbols. They belong to us, the Chinese people. Iri nababaga barimo kwiba, they belong to us, ni iby'abashinwa. Umva umugabo ukuntu avuga nawe bawe umunyarwanda ukareba abakoroni baza kubiba ukavuga uti ibintu biba ni ibyacu ni iby'abanyarwanda ntabwo bakabijyanye. Umva Feyihongo babyita patriotism, kutareba inyungu zawe ku giti cyawe ahubwo ukareba igihugu cyawe. Umva amagambo hano babayo bamuteje bene wabo bene we abashinwa bagenzi be nibo bamuteje abanyenda nini niko bahita umwatakisha terabetosha tugende tukice nabi cha tugice we You're helping our enemy. You are helping our enemy. Murimo murafasha umwanzi w'igihugu cyacu. Robbing your country of its symbols. Barimo bariba amateka y'igihugu cyanyu. Umva amagambo. Belong to us. Ni ibyacu. They belong to us. Ni ibyacu. People. Ni iby'abashinwa. They are for Chinese people. Dore ngibiriya barabiteruye. N'utuntu tubari duto we ntumenye batujyaniye babijyaniye ariko ubonye abantu banze kuva mu gihugu cyanyu. Atarabene igihugu cyanyu. Jimenya ko ari cyo bajyana. Why don't I see your name on it? Ariko nta mazina yanjye ariho sha. Umva kiri uko kivuga. They belong to us. Ni ibyacu bajyana. It's yours. Byanyu. Why don't I see your name on it? Nta mazina yanjye ariho. I don't see your name on it. Nta mazina yanjye mbonaho. They pay well for it. Where's your patriotism? Gukunda igihugu cyawe kuri hehe dore ndi bakoresheje. Ni mwene igihugu. Where is your patriotism?
patriot nakubwiye ni umuntu ukunda igihugu. Patriotism ni gukunda igihugu. You can't get rich being a patriot. Ushobora ibintu byo kuba patriot. Patriot ni gukunda igihugu. Bitch. Working for the English makes us. Ubu ukuna abanyamahanga badukiza. Ukuna abantu b'Uburayi badukiza, abazungu baradukiza sha. Patriotic. That's too bad. Kuburwanira igihugu ni bibi cyane. Won't let you do this. Natumiye mu bikora. You're being a fool. One man can't stop us. Don't waste time. Uwo musku mugabo ngene yaduhagarika we kwangeza igihe share kadukubita igisenzi. Get it over with. Do it. Muguje kubita sha. Mukore vuba. Ibigoryi nabyo birataka. Birataka mwene wabo bibwiye ukuri. Ariko yagomba guhagarara nk'umugabo. Iyo uhagaze mu kuri ugapfiriye mu kuri. Ubu uri umugabo upfiriye mu kuri. N'amateka arakwibuka. Kure filime. Kobitabene wabo. Kandi bishobora kuba ngo uri muri amori kandi byo agihora arabizi. Bari bamukubise ngunguru. Bato. Abani yashakaga kubakubita. Arababwiye ntibumvishe. Utumbura mwumvisha basitade n'urumva bamuteye ibyondo byinshi. Bane mu byondo se mwagasha. Muje kubita kiri mu byondo sha. Bamusanga mu byondo. Ani kahunguru kari kaje. Munguru guze ibyondo. Aka rugamba. Yamuteje bene wabo. Barwana nabo. Barwana n'abataka barwana nabo. Ikirza cyambere cyutsirinde no kumugabo banza gucentura ukuri. Akamenya uruhande rwanira ko ari rwo rw'umukuru. Baraka rugamba. Namaranga mutima ukuri yababwiye ntibumvisha abakubita bakamwumvisha. Ndemeye urarwanira igihugu ndemeye. All right, finish him off. Ndemeye urarwanira igihugu ndemeye. Kubita ibigoryi. Nasita n'umugabo we. Samba. Makori yabamenye hano bakora sanzoga zikarishye buryo uzimenye umuriro ziba zimeze nka essence umenye hinda caho yijimeje inzoga yamenye nde kuri mwene wabo wundi barwanaga kumenya ko umusore afite umutima mwiza umuntu barwanaga yaragera musinya cyabete itutu urango bitazamya mwene wanyu ugahambirwa we arimo kwizimya arongera kugira cya kigoryi barwanaga arabona ko cyagiye mayobera hari ibintu bigende bikarwana intambara z'ubusuko gusa bisanzwe washaka n'uyu umugambanye mukuru urimo kugambana n'abanyamahanga agiye kumukubita kumara kandi nyuma yo amaguru my friend umugabo afite akaguru kuguru umukuguru hano kuranavuga ukuguru umukuguru umugabo afite ukuguru Musalimani bahamaguru Musalimani ukuguru Musalimani bahamaguru Seyama amaguru kuguru byama kuguru aramufata kuguru abo kuguru Problem with your vision? Ntabwo vision yawe imeze neza se
Are you not happy with your vision? Vision ni mirebe. Kuguru. Well, what do you say? Come on! Nakuru! Nakuru! Nakukuta. Kona maguru, kona maguru. That's it, Taddy. Maguru gamba bato mugamba bato urwanda rw'imba burane arwanire cyazanye fera betishushe my friend mama we darabagome mama we umugabo yazanye fera betishushe fera yatukurishira gatsindwi tukuvuna ko kanya n'umuriro uracenguka kuvuna fera betishushe mama we fera betukubita nimbaho zikaka umugabo yakoye fera betishushe bakukubita fera betashaka mwana we fera betukubita imbaho zikaka umugabo amuvuniye mwana we fera betazira kagwira ariko biba yagiye kure fera betu yatukurije nakutwika sha nakukubita mwana we kamba napfuye naguraza gutoneka sibyo gusa ubwo ibibuna mu muriro ibibuna mu mbabura mwuga kitamwe we ibibuna mu mbabura n'intoki byose n'uturenge mu mbabura umuriro wako ibibuna mu mbabura dore turime nguraryoha mwuga twamwe we ndapfuye baryohewe barabyita isukari ibibuno mu muriro waka w'imbabura mutagire mwitoze bitazakugwa utaritoje uyu yariye tizi ndapfuye akarangamo ibirenge nubwo wakarangamo inkweto ka gihumbi mama we bato gamba ndahiye ibiganza birahiye ndahiye ya fera betu urayikoza ku giti kaka ni ukuvuga ngo yahiye bihagije gatebe kapfuye we nahiye kumbe hano bakora amayoga agacupa k'inzoga kamuguye uruhande mwebwe afite tekinike y'inzoga inzoga imeze nka kanyanga yitwa supu yakanumuriro napfuye wari maranwika we kanyanga yitwa supu uzi ko kanyanga imena ku muriro ikaka yaka nka esanse kanyanga kumenya ko ari inzoga mbi igihe yigeze mu nda byose irabitwika niyo mpamvu bayiciye urwagashyira rutwika igatwika imyijima ibifu irabitwika ujeri basi tadi yasinze murabizi yasinze baje kumukubita yasinze ibyo musinze murabizi ikigoryi cyamubukewe yasinze yamuteruye yasinze muri yabonera yasinze yazunguza yazunguza nk'igihara byabira bakunda kwita ibyugu bakigoryi mwipanga ritazunguza nk'icyugu kizunguza igiti akabazi afuye ngwino we kubita mugeri cyaramboneranye yasinze tapfuye ko gisaze kome yazanze supu yasinze supu yakanyanga yitwa supu karanayigaruza yego komanda cyararutse maze kiruka umuriro kanyanga ni ikintu kanyanga yitwa supa muyitondere niyo mpamvu baziciye zigera mu nda zigatwika byose mu nda zitwika byose ni kanyanga yitwa supa kanyanga uva mu rwaga rwa mbere
atari rwa rwago bongera bagasubizamo subona batakara inyanga mva mu nda ko murimo gutwika byose kanyanga yitwa Zupira agatsindwa n'Uwiteka ego komanda niyo mpamvu mubona supara ko twaje ukumva ijwi rya henebereye ibyo mu nda biba byahiye ego komanda ni hatari kabisa byari hatari ndagukubita sha gifata none yayindi vanze n'ibikori iyo bita gasese inyanga ziri mu moko hari n'iyitwa gasese hari n'iyitwa matoki usukayo gasese bimeze nk'ibikori yigera no mu ndi gafata ibyo mu nda byose ukabana yusohora umwotsi nta muriro usohora ndapfuye gasese hari igitutsi ndapfuye kiricara kumbi iyo cyanze ndakirwa kiragarura yaribaye nyinshi kabisa ndaje ngukubite rero shaha ndaje ngukubitisha matoki Ready to rumble? ayo turambo witeguye amakuba kijegura n'amakuba ngwino shaha baraga cyaragabe mujari sinjaye mujari singwa shaha nubwo ngo simbyumva kiragaruka ndaje bato kama mama we nikigwa cha gifte Nunyiteshe mwana ndaje sha bapfuye gisaranye n'inzu ndaje sha maguru yakaraza amaguru ni bayareba yakaraza amaguru ni bayareba dore amaguru tabi filmira yarambo niye muze we abamagana nabahari dore film mutambo kaguru bata yapfuye we santere do santere na mitwere kigira basi tabi nk'ikivuguto baramuvugusa turamuruma tekinike zose n'izamenyo zirimo arandumye we maguru cyangwa izanamo ibyo atakigishije
umupira sha fata ndapfuye Firimira ndapfuye kwata ni fata bufasha araka yaba data we wari wabasesha na nyokuraje mutabaza ni bukiri kuri yaba data we vuga yaba mama we wa kigoryo urakatsindwa yari yanyoye kanyanga yitwa super agatsindwa n'uwiteka mwene wabo bumvikanaga n'abanyamahanga baratwiba koko ndabyemeye kiravurura agafuro hari cyanyoye inyanga nyinshi inyanga niyo mpamvu bayirukanye mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda hose muyitondere itwika ibyo mu nda hasigaye ugasigara uvurura ibifu cyavuriye agafu cyaravuriye kizana utuntu tw'udufuro bayewe b'abanyamahanga batwibaga kuko abakoroni n'abana babi araka data we Firimira mwakoze kuza marabeho byibuze yashoboye gutarura ibyariye gutarura abanyamahanga bari barabamaze abakoroni n'abana babi buri kuzajya ubona batsimbaraye badashaka kuva iwanyu jya umenya ko hari impamvu buri kubona iwanyu bateza ibyago badashaka kuhava ababonye ko ibyabo byabarangiranye nta kundi rero nawe nahawe mugenzi umushinwa yaranze ko mugenzi abakoroni bakomeza kubakoroniza yavumbuye ko babibaga yari umwana muto umuturage wo mu cyaro gusa yarwanye intambara ye mwakaza kuza murabeho turabakunda rero kuva muri one video library araka kabagiye egoko yanga turabakunda cyane bano banyakarira udafite amafaranga yo kureba ikurikira mugende mugurisha amasambu abantu basigaye bagurisha amasambu yabo kugira ngo bazi baryana ubuzima na udashoboye kujya kuri mwazi ujya muri The One urebe filime nabwo utawishimye ye turabakunda cyane nako nake utwo ni twinshi kari akitwaga Drunken Feast igice cya kabiri Drunken Master 2 ye turabakunda cyane yeah karakerekeye no kurwana igihugu cyawe umuntu mukuru umuntu mutoya uzarwanira iwanyu wajya mu burasirazuba wajya mu burengerazuba mu majyepfo no mu majyaruguru mu cyongereza bacu umugani ngo home is the best iwanyu haruta hose ni mu gihugu nuko kagenzi ye